maning pekaburi kung partining pa magpakilala king lahing Kapampangan. Kailangan abalo yula naman aliwa mo ding karakter daring lahi tamu. As na mo rin kahulaga na balo tamu at ding bibisita king labwad Kapampangan, ding kaya katamong kasebyan ampong kapanwalan. Tanda ng tayaing KKK! Luwid na rin katibunerong Kapampangan! Mabuhay ang kakatas-katasang kagalang-galangang katipunan! Hey! O siningin na ka man alwa, pahigayan ang kakatas-katasan! Kataas-taasan niya! Balumungan! Hey! Bata na ka pa! Back to our topic, kaya papasinan ni Jody. KKK po, imburi ng sabyan, kasebyan ang pong kapanwalang Kapampangan. Kasebyan, deti po rin mga lalama amano o pangaral da kaya katamo deng apo tamo. Ningkay, talaman rugo balo kabaldugan. Gatal-gatal tana mo buntok, tsaka tala, pibalabalugbong na mo. Finding example. Opo, ing emo ay aldok, emo pa ay aldok. O yan, aldok ko na, pwede mo na yung aldokan. Ing emo ayalduk, emo payalduk. Yan ing version tamo ning golden rule. Wapi naman, o nung ika eme ayin, eme ayalduk, eme apangan, emo aga, potakay, pasa may kareng aliwa, pinmasanting ita abe. Ay ni pa, ing kasebyang Kapampangan. Aro, nanggewa mo at may sirayang sako. Bakit mo kaya kasing mala na relief bang makarakal ko? Yani nga manwandang, may biglang ibog. Yang makadas king susot. O antin dyan may kanyan abe. Buri ng sabyan ng ibog, greed, katakawan, paman niya man tala. Ing susut, dukanan kalupaning pouch o kaya sako o nanong dukanan yan. Ikita naman imburi ng sabyan ning ing may biglang ibog, yang makatda king susut. Istong megmatako ka, kaya kitakit mo, may batingan ka, bandang tawli, ala ka pang pakinabangan. Nya tamo makaing masiri o matako. Utata naman ngeni kareng mapila na kapanwalang Kapampangan. Diyan na ako naman! Anding kapakin, may nip na ako. Ay, sige, bahala na kaping Ken. Yawari eh. Ako naman. According king kikatamong American historian ay H. Otley Beyer. Dakala, elametong. Ring kapanwalan o antimong pamahiin ding Kapampangan. Idake ko la ding mapilan kareti. Albenyeni, baka sakaling makarelate kayo. O bengi mamang kang maslam. Puri mo matay agad yung pengari mo. Aro, pa mo malulot. Yan! Inya po tang binawad ka rin mga tuwang manyisig mas lamapamangan ng bengi, nakabubulong. Ita kasing kapanwalanda, ning mamangan maslam ng bengi, maging sakan ning pangamatedang maranon ding pengari. Nung nung malulot, ing pengaring babayi, ing mayangubye. Kargumit ako tano ko. Di makanano na ako kanyan, di goodbye santol, goodbye mangga, wapi naman. Sa likod tsopa ding manggampong santol ng bengi, bang kayo matukso. Yung mga nanong kanyan. Oy, ni pa yung kapanwalanda. Opo, advice ko mo kaya ka, pa magpapogi. Maliswas na ano rin kalagwa na rin may dinang pengari. Ano ba mo ilong may? Bila pa rin pengari ko yan. Kabisay kang pateng ko. Nyai kayo, kayo kabud-kabud manatu. Pota, mituran kayo. Oy, tapay ng aryada rin mangatwang Kapampangan. Manyo kuleneng kematen pengari, bang maliswas kaladwa. Kumubalo nung kapilan ka pwedeng manyukle. Basta may bata ka pa, pabarin may pa mong gulgul-gulgul yung buwak mong mapilinaldo. Bakantang sigurado mo, ren kapanwalan pong areti, parti noning kulturang Kapampangan,
at kapanwalandal din kay katamong pipumpunan. Mabalyaring ating pangmanwala at tinamangali. Bangalang lingas nga so pati, ipapagrespeto ta na mo po ne.